anya fo chogomi bena doni kaba uye mun fo yahudani nasara ka kafiri ala bena kuma surman fo kula akacha mugo chaman kateli kanyinin kali ulame kateme dersuka be doni ka kuma munun fo ni yorola atigi ka sagi kata bi deresu na nye mi fo yahudani nasara ka kafiri ala kadela munun fo ibu faraninka. بسم الله الرحمن الرحيم أقوال العلماء في كفر اليهود والنصارى دوني كباو كما يهوديون النصارى ككافر يلا قال ابن حجم رحمه الله ابن حجم يقول لك هنالا وانتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا أقول دوني كبغا ببناكا شيبو تابينو أببناكا كيهوداني نصارى ولكو كافرون نمباكا كتابو كنو كم مراتب الإذماء صفحة كمي أني تانو كنوندو نمرو كمي أني تانو كنوندو نمكما بي ابن حجم كتابو كنو كدوني كبغا ببناكا نيوغن سوسو تالا كيهوداني نصارى ولكو كافرين وقال لقاضي إياد رحمه الله القاضي إياد كو على كهنالا ولهاجا كنين دي كوسو نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أقوم مغنية دين ورتا من تسلامية دين إني أم بكافرية أو وقف فيهم وبنم مغمين جورا يكو يهوداني نصارى نتو كافرية neta foko silama ye kafiri au sakka ube ni shikra yahudiyani nasara ka kafiriyala ambi wele ko kafiri au saha mazhabahum ube ni yu katasira niya akene ya kafo femmin do fana salende do yahudiyani nasara fana katabulo salende do ye kafiri de wayni azhara ma zalika alislam ako harina ya sore baki ka islamiya bange واعتقده إسلامية السريد سكونا واعتقد إبطال كل مذهب سواه هل النبي بلوكا تاسرة بين أبتيان لدو نسلاميات نتانك نحكي لنا سبتري بلو فهو كافر كافر دي بجهار ما جهره من خلاف ذلك بس كسلامية من بي بلو فيم بانجي كابلا كنك من نسلامين تنغوندا ale fana ye nin fo aka kitabu kono ko sifa fi ahwal mustafa jijo fulanna ewa keme woro anita wa qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykh al-islam ibn taymiyyah fana ko alaka hinala qad sabata fil kitabi was sunnah wal ijma' akwa sabatira qur'ana kono asabatira ciden ka sunna la hadisa sabatilen kono ani doni ke bawo be farala nyogon kala أن من بلغته رسالته صلى الله عليه وسلم كوني تيرين كتيرين يا سيرا مغوما فلم يؤمن به إما لمن تيرين فهو كافر كافر دي أكون ني سبترا قرآن لا ني سبترا سنة لا دوني كبغا دينا كدوني كبا بفرلا نيغون كننا سيبون تابينو لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد وهرنا ياسركو eyi ka ijtihadu de ke yi ka irejija de ke ni derela o de ato emi kafire de li juhur adillati risalati wa alamun nubuwa ciden ka ciden ya bangelin koso ana kan nabi nyumaya ta manso bangeli koso ni mugo haribi ni awa asera ema ko ciden ya serema emel limana nay ye kafire de majmun fatawa jijo tani fulanna keme nani ani bi kononto ani woro so sina buntemiya nin fo yorola wa qala rahimahullahu ayda buntemiya ko tuguni innal yahuda wan nasara kufrun ma'lum bil itirar min ad-din al-islam ako yahudani nasara ka kafiri de ye kafiriya min donendo islamiya kono chogobe yahudani nasara ye kafiri de
silamiya kono a donen do fana silamiya kono doni mi ni sikatala ayen ni fo majmu fatawa kono jejo tani bi sabani duruna keme fula ani kele wa qala hajawi rahimahullah hajawi fana ko doni ka baga dodo ako man lam yukaffiru man dana bi ghairi al-islam kan nasara ako ni mugo na ye dina wereta ni islamiya dina te komin nasaraw aw sakka fi kufrihim ube ni sikra ka kafirala aw saha majhabahum ube ni yu ka tasira kinaya fa huwa kafiru kafiri de aka kitabu kono kasful quna al-quna jiji worona keme ani bi wolon fula o fil quna aida abe o kitabu kono tuguni li hajawi wa sarahu li buhuti jiji worona keme ani bi wolon fula wa qala shaykh al-islam ibn taymiya ko shaykh al-islam ibn taymiya ko man ataqada anna al-kana'is buyutullah akonni mugo yasiri duskun kono ko yigiliju ye alaka sawde wa anna allah yubadu fiha ni mugo yasiri duskun kono ko ala de be bato igiliju kono wa anna ma yafal yahud wan nasara ibadatu lillahi wa ta'atu lahu wa li rasulihi ni mugo yasiri duskun kono ko yahudaw be minke igiliju kono ala bato de do ala bato de do akaci den bato de do aw annahu yuhibbu jalika aw yardahu ube yahudan na ni nasaraw be min kay gilije kono yo kanu ijena noye fa huwa kafiru ye kafiri de mogo ni abe bolo ko gilije ufana ye ala kasode ube mogo abe e kono ko min ba ke kake gilije kono bato de do ala bato de do chide bato de do ube min be gilije kono akeli diara jena na kafiri de shaykh islam ibn taymiya لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم بس كي كقوم من فلنيه وبمين يرا كايرا كو كدينا سهلنو وبده يرا وذلك كفر كما تقدم أكو يكافريا دي ni mugo fana yin uka e wa dinan saha ako ye kafiriya de komi alayya fo katame tukumi aw anahum ala fatiha ay al kana'is ako be ni mugo yen nasarau deme igiliji da yelelila ka orodu di yahudani nasara mo ka igiliji ujo ijena noye ka ewa udde me igiliji da yelelila akuni mugo yoke wa iqamati dinihim ube ni mugo yahudani nasara deme uka galon dinai njolila ni yudeme ola aw atagada anna zalika qurbatu wa tatu ube niya jatemina kon nasara ka ko munun fuleni yuka bato munun fuleni ko abu gira alala bato de fa huwa kafiru kafiri de li tadammunihi itiqara shahata dinihim ako pasko fana ba irade yu kadina saha wa qala sayq fi mawdi akhara bunte miya ko yorwela man ataqada anna ziyarati ahli al-jimma fi kana'ishihim lahiru bi anni kafiru mununu nyogonte ni sugilembe silama jamana la ni mugo min ko katabbo ula ko ka igiliju kono katu fo ko igiliju kono qurbatu ila allah fa huwa murtadu ni mugo yo jatemina ko o ye bato de nabi gira arala ibora silamiya ko o ye murtide kila bo silamiya ko o mo ni jatemina kata kafiru fo ko igiliju kono ko o ye bato da bi gira alala ibora silamiya ko na ya sura ko na ya sura ta ka haramu yali dore kata ufo ka igiliju kono kamina komi bato bi gira alala na ya sura ta haramu ya do ambila dunya ka fo karsan ni haramu yede idonen ko fi ala ni itora ka ye kafiriye ora silamiya ko litadammunihi tadjib qawli ta'ala ako pasike o bayira ye alaka dina alaka aya do be yo galon tigaya ni ala ko inna dina inda allah al-islam ika ko imbe o aya de galon tigaya donc ninunde doni ko ka kuma wiye ni ñu surnya ku do faranyon ka ku fawye har bi jamana don ka do yahudani nasara uka ewa dina ko ube dina la aya buwa ka duskun kono de na ba fi aka sa nyuman ka shalama na do na kaburula nu ko ma rabbuka ni be shaka jabi nu ko ma dinuka ni be shaka jabi
dala iduskun kono ko yahudan nasara kafiri yahudani nasara ni ewa kanu iduskun kono wallahi silama ima ko birela ni ba fi ala kan no yaki ne sabati ka kaburu nyinin kali jabi ini yahudani nasara kanu kana do kaburu kono de kana sa yahudani nasara kanu ka iduskun kono de ina kana do kaburu kono donc antum be min fo o yenni nye doni ka bawka kumala donc on yafo chogo min ni mo min yenni nye nyini kali jabila hari bi dersu sagi katama ika to la me alaka hakki manda mashallah don ka ka kuma mun fule ne nye ko ewa an ka jamana munu nye nasara go kono fama do de be jendi ko ka igiliji jo be do don ka kuma munu fu be to kono wa shawul islam bin temiya min fu na ya soro fama min tato ale tato de ka fo ka jendi yahudani nasara ma ko ka igiliji jo ka igiliji daile o bi kafiriya o haram ya lendo na ya soro ata do da yake jahiliya de ka ate kafiya furo an ba fama filipanti de do jahili do an ba fama yoro la filipanti aye filipanti sirake ay jahili sirake akatawra yahudani nasara be ala susuni kafiriya ke anu be kelenya junubula men na ya soro anya la duniya abado cho ko ka igiliji dayele jamana kono kana sarau deme igiliji dayele la jamana kono ayodo ye haramu ma yire yake bi aduskunde jenanai aduskunde ye akanu uku ka dina ke parce que duskuna siruko be nono aduskunya kanu ku kan nasara yake akono a haramale mfana fora ye a sheikh islamu nteme ya fu chukomi hari bi ama bila dumena ka kafiri do na ya sira duskun kono ko atagara ufana yede ko laiste de do atagara ufana yede ku ka igiliji soro ku ka poto ku kono ayo sira duskun kono ko atagaru ay ye ufana ku takede a haramu yare fora ye a dumera kama bla kafiri do